Ngan siwang ya me Samuel modo ngamat si ban kenme ya me ngamar pamila keren tamput hi nikong mame yanga bat mida peniru ya ka keteng ke jonga hapo ke Facebook page ke jong me kuma midon kita ki proof bamen pensisya yanga bami keno bat mida ong ru bau don keri udai badan hak kerdan kapten jong kaseng WPP kibala ka dur bahaya de bat kiwe ru ngan subuh ya kejingkeli ya me Samuel modo kumne balai mis sedang wadal saya ngapat kumne tang bang reply ya messenger jong me bami teks yang mis sedang wadal pat sakumne yang hae kajakasyong bat hae kajakasa kajong me balai ngadai tak show kumbami ong bat mi keren bat mi keno yami dangai kendu klempet klemak ngan pentong sendon dak prok bat kajan kersya bat kajuti jorong kongdong yami bat yong phalang ya katu ko patrun jong me ha kita ki kentai ki badon lang ha katuk bat ka kerteng ke jonga phan thangat artat wajuhe tangkania hapo ko Facebook page ke jong me mi sakmat ladam itu balai membiang syuk neli nadu ba mi poi jil teng ngahap ban pen phai nia haba mi la keren tam hi yanga balai tam ba mi du tiket na kaseng WPP hadu kan ni milong dan mimpat biang balong uta unong mi khmat pai ba balai mi muhun ya kata mi tharai kendong bayaro yami haba mi bisni hadu kan ni kendong penban ba mi ladon jikta khli haba mi syukran bat wat daw bek iya kiwe keren kum tau rong ba mong stop no kata kajing kawa ketik di jong me ya kiwe bat kajing mut snew bat tharai snew ke jong me ya kiwe bat keren kelumar ke jong me kat ia badon